إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله هذا أولون منا مهار عادف موا حسابك مي هنا أولون من بناغتم وجيا هنا غتم هنونتو كباتو هنا ومكي أولون من kuda hada servejiya ki kurani wudu kurani ek mana ki wudu kurun wudu koggen alukan kurave kantatta kuda hada servima wudu kurani bodu hada servima alon men kito kurani hina gannan jeni bodu hada sun toiru mattaka muli hashigada fengala femverum එමසෙන්නේ ෆෙන්ගඩ ෆුම්මාලා ෆිකම ගාවිනම වෙස් එකමකෝ එක්කල නියයි ඔන්නන් ජිහෙන් එහෙම ඉබාද මේක සුන්නත්තක වෙස් මේක අදා කරන් ජෙහෙ කන්දත්තක වෙස් හිනේ වාජිබවා කන්දත්තක් මනි බේරු මේක අශිකන මනි බේරු වෙජ්ජියා හිනෙන් වාජිබවා නේ රක් මච්චා එද්දන් කුරුම් දෙවා ෆෙරින් එද්දන් කුරුම් අෆා දෙමි හුම්ම හිනා ගන්නන් ජෙහෙන දැන් එද්දාන් කුරුමුගේ මානාගා එයි දෙවෆිරින්ගදි ලෝබි කුරුමෙන් වෙන්නෝ එද්දාන් කුරුමකි එයි අංගනාගේ ෆරුජා ෆිරිහිනාගේ ෆරුජු බද්දලු එනොංගතක අලවඩමන් හිනා ගන්නාක නොවේ ජෙහෙන කාෆිරක් ඉස්ලාමුම් එයි මුර්තද්දුව ෆායනා දෙවන ෆහර ඉස්ලාම් දීන අව කවගා වීනම වෙස් එනා ජෙහෙන හිනා ගන්න හිනෝ වාජිබුවක් කමෙන් එයි හයිදු අදි නිෆාස් के ले केंडो नीमा එබා hinaagane shahidun fiyawa muslimaku marubun ena seba hinawa kafun kore ena ba hinawa shahidun fiyawa shahidun jene to hinawa shahidun ne no ejjen shahidun na kiye hinawa kafun kora jehe bayan wenno bodu hades weriya kurum haram kankan namaz koggenwa namaz nukurene na ka bodu hades weriya ka femmerunga kuriya kunne tawaf kurum gefulak gos tawaf bes nukuravena miskituga madu kurum miskituga madu koggen idagen nuana nawa sena miskin huraskoffa tanaka devidana miskin huraskoffa tanaka devidana nawa wes miskituga madu koggen nuevana mushafuga bihun junburiya mushafuga bihen nuana ittifaq wariha ilmu werin ittifaq masalemmi नमस वुदून मीहा मुस्तफा बीह विदान तो मी खिलाफ मसले इत्तिफाक वहां किसाबा की कबा बोडो हदस वरिया ला यमसुहु इल्ला अलमुतहहरून बोडो हदस वरिया मुस्तफा को नबी है वेन आदि हा बता कुरान बस नुकिए वेन अव नमें वुदू गल्लिफा तिबे मी हो एमिन कुरान किए वेन ता कुरान किए वेन हाइदो फैन में कुरान किए वेन කියවනේ දෝ අයබ වරියා බස් කුර්ආන් කියන මුස්තෆා කනු බිහෙවේ දෝ කුර්ආන් කියව මනා කුරාස එකමකෝ ජුනුබ වරියා ඒක මානේ කි ඉද්දාන් කොෆා පුරමිය නොත මනිබේර පුරමිය එනාය කියන බනි කුර්ආන් කියන දෝ එනාය එක කුර්ආනේ නොකිය අරරකල වුදු නැති මුස්තෆා කනු බිහෙවේ නකමක දලිය ලා යමසුහු ඉල්ලා මුතහහරුන් තවහර වගේ මා මිහමනු එපතුක නොබිහෙ උට්ටේ hineumuge farudta niyagatum kibagan koba dalilaki amalta binawage mani niyatuga maccashe hemima alon me miha ko moda fummali enaga niyataki ei hinagatum enaga niyai sohawana enaga hinagatum sohawani tagalawima namas miha ko modu wala fata enaga junub wariya asa ena Nangal tayo naging namadudang hisama lo ka nangalan nun do nangalan nun muli hashigana fengalo muli hashigana wa fenjassan jihene muli hashigana gabbistan horagen nuane na fen nujayetale mi farude igiritaka istashitan adi tunguli vinawalun hemima istashita
boluga ain hakaya tumuli winawalo adi hama gota hinagatunga sunnatenge muli hashinaluga ain hakalu alawon me odini experiment tigodin kora fengechakan allima fenje ba hore to balang hennunto fere nuwejje hen ehmema fen avairu ain hakalima rituga muli hashinaluga fenje heni hinumuga sunnatta bismillah kiyum hinumuga kurin bismillah misaraka miya kori faana terega Allah taala ge zikr kurata no faana kiya nahmajjiya ena faana baduwa kurin bismi kiya manna nuata efadaka bifanati ena hitan arwani bismillah kiyma ena eni muni fenan ebbeno kurin de eddowenu ena misalaka miyutti fen abbana gen fenna ganji he pada halatega e halatu wajjiya ena jihena de ettila purtawes dowelan hadita filuwalo ena gaga hori me hadita gena jihena filuwala firna ko jiya misala ka marifada echen hekki fori hadita jihena ena filuwala hinoma kurim wudu kurum alon kurim mesboni wudu waki ei hinoma gurumuri kamenu namas sunnatake ei wudu kallumaki hinoma kuriya furihama wudu wakum mi wudu kurai ठीक है तो hinama kurin wudu kuremen ebulu sahha isman ebulu mati kana madas kuren tibe fla suwal war ragala safi gotaki ena ehuri junubur kam mati hutta ena wudu kuri ma ena junubur fen wala hori me wudu so hawana hije wa ke ki suwal ki enon to ठीक है तो ena mihar miwannani furtama hina ganna ena ki junubure for mi hai ena wanna bismillah kiya fahana badha furtama ena ge didur doinani kurwati faradora furgas faradora ena doinani doila mikori kama ki ena furtama kuri wudu alawnu kiyade ma wudu kurawai wudu kuri ruka ena ge faadun ena laskollani mikori kama ki den bolum fashigen muli hashigana kana fole do fa ena muli gaga fa injassa fi maraf fa ena faaduni kana faado fa waat faado fa ena bere nikma fa wudu du'a kiya ena wudu sah ena ga wudu sah e wudu mate gana namaaz koren al kommes koren e wudu gelli fa nekam ga wajjiya ek maana ki ena junubuga hinawun ena hina nugane ena mi wudu kuri ei tasu mi vigotaki hina nugane ena mi wudu kuri ekamako ena hinagate ena ga hinagatumge bayake wuduwaki ege jeta hinawge bayake wuduwaki e wudu matiga enage namadues mi sohawana adi hama egota alawanaga wudu sohawakan ege dalilaki ane dalilaki nabiy sallallahu alaihi wasallam ekale gafaanu mi eddan goffa awahar fulappam beenuma kamuga wajjiya wudu ko rabba kamuga hasan wudu sohawi manuta nabiy sallallahu alaihi wasallam awahar lappawani junubori kamaki ege zaatu wudu sohawu kadwala ichenno nabiy sallallahu alaihi wasallam wudu ko rabba adi hama egota timmana dalilaki hadis ko rabba foti tiaba mi kam beenu wajjikma wajjiya ki kurashe wudu kurashe eme mi sabe gane kaas wudu sohaka shak fi dah sual faham mej ara ragal nujihen e wudu mati ga enaya alukan kurewen double kon je wudu kurak e wudu ke bayen ena wudu kuri ena wudu sahaka ma sebe gende ennun to ena kemuge kurima sena wudu kur ki kurata nabiy sallallahu bekar kama kan ena ngiru devane non to bekar kama ekamako ena wudu kuri adi sena junubere kam mati ga ena ka mustafa ka nubbi hewen mustafa ka nubbi he ko ena ya ke kurani ena ya ke uma boima do pada kan tat kurmatta ka ena wudu kuri adi ena hina umatta ka ena wudu kuru bayaki ei hina umage bayakkan ege sababaki ei ena faadon las kurima ennon to hina umage bayen ena ada kuri e wudu aikko ena alkan kurewen emi maalunu men hina ganna go barsa bajj alonu hama
صح وضوءكم وضوء قرآن فرتما ليناගේ දෙදොර දොයලානි කනාතුන් සිංහලාගේ මාතුන් රීතුක දොයලා දෙදොර දොයලාෆ වුදු බිකොල්ලානි වුදු කොල්ලාෆ එනාගේ ෆෑදොන් මිදස් කුරානි දස්කොෆ එනාගේ මුල් හෂිකණ එම්බ ෆුර්තම රීතුක බෝද වෙලාෆ අදි බොලුන් ෆෙෂිකෙන් මේ සිංහලනි මුල් හෂිකණ තින්පාව කනාෆලේ තින්පාව වායපලේ තින්පාව මීරංගලොයි අදි මුල් හෂිකණ එනා මුල් හෂිකණ එක්ක සිංහලා හෂිකණ වයින් හාකාලිය කිසිම මසලෙන්නේ එෆා එනාමි ෆෑදොන්නනි මි වුදු නුගෙල්ලේ කමුග වෙජ්ජියා එනාගේ මේ නමාදු දෙන් සහවානේ වුදු මතීග මුලි හෂිකන ඔය අයින් හාකාලු මේ සිනෝමුග සුන්නතේ මුලි හෂිකන ඔය අයින් හා ශාලං අලොන මුද ෆුම්මාරි කමුග වීනස් අලොන මංගේ මුලි හෂිකන ඔය අයින් හාකාලු වකී මේ හිනව ෆුම්මාරි මෙ වෙජ්ජියා කුරුම් සුන්න බෙගින් මාක නවස් එනා මුලි හෂිකන ඔය අයින් නුහේ කමුග වීනස් එනා මුලි හෂිකන ෆෙන් ජෙහිජ්ජ කමුග වෙජ්ජියා යගින් කමුග වෙජ්ජ කමුග වෙජ්ජියා එනා හිනෙන් صحوانه هذا سؤال كوره بقولن بيه كيف ده وضوءان انا وضوءان ولا ميهكو هيناغتي وضوءان ولا ميهكو هيناغتي فرض هنامه ادي وضوءان ولا انا من فرض هنامه هيناغتي هيناغن جيف هوري ميهكو اينا دن මේ කුඩහද ස්වරියාය කුරුම් මනානු හුරියා කොන් එනක් කරවෙන් ඒක මානේ කුඩහද ස්වරියාය නමාදුන කරවෙන්තෝ ඒක මානේ කේ නමාදු කරන වෙජ්ජිය නක වුදුර කොල්ලාහ ජිහේනි වුදුර කොල්ලාෂ ජිහේනි නමස් එනා එක්කල සුන්නතුක ඇස ඔය ෆුරිහම එම්ම ෆුරිහම ගොත කන්නුන් එනා හිනාගතිය නමස් එනාගේ හිනයි සොහවාන එම්ම ෆුරිහම එබුණා ගොත කි ෆුරිහා සුන්නත්තක ෆුරිහා බාතකින් අදා ගොග්ගෙන් කොරා කුරුමග වාහකම කියන්නේ එම්ම ෆුරිහම ගොතේ නමස් එනා හිනෙන් සොහා සාෆජ්ජතෝ එනා වුදු නුකරේ වුදු නොකන් එනා මුලි හෂිකන ෆෙන්ගලා හිනාගති හින ෆර්දු හිනවක හිනාගතු නියතුක එහෙම ජියා මුලි හෂිකන ගයන ෆෙන්ජ සාෆිකමක වෙජ්ජියා එනා දැන් නමාදු කරමිය වුදු කළා නමාදස් කරවෙන් එංගෙ සාෆජ්ජතෝ අදි එනාය කුර්ආන් බස් කියවේන මිහා වුදු නොකෝ එකමක එනා ජුනුබරි හාලතු වෙන කියුන්තෝ නොකිය හැමිම ෆෙම්වරුමුන් එනාගේ හිනෙවුන් සහාව එනාය යාලකන්ත දාදා කරවෙන් මුවාලා කුරුම් කොබත් අලොන් දෙමකි සාලක මිහගු හෂිකඬුගේ එෆ්ෆලිග ෆෙන්ලාෆා එනා දගන ෆලේ ෆෙන්ජසා කනුන් උල නූනි බෝදෝ වෙලා ෆේනා දෙන්නුන් උල එනකමකාය ෆෙම්මරෝ ගේනා මුලි හෂිකඬු ෆෙන්ජසා එබුරුක වාන එකන්ත නිම්මාලා හිනෝමගේ අදබුත නියත් එදුකුරු මිහව මිච්චකි වලුන් තිබෙෆුන්න මොගරරොගස් ඉමනාෆෝරි බාතක නුවන්නු නියත එහෙම මේ ඊතුරු දලීලුතක නැති මිගොතක් කියලා දෙන. ඒකේතෝ එම්ම රංගලුතෝ ඉවෆුල්න මුහිම් දානකමක බෙලීම. නොන එතම ගොරර කොන හින මොගවා. නියත එදුකුරු හෙදුම් බාලා වගුතු බිස්මිල්ලාහ් කියුම්. මේ වර මුහිම් කම. අලගොණ මෙන් හෙදුම් බාලා වගුතු බිස්මිල්ලාහ් කීම කිනෙත්තෝ වනි. ෂයිතානුන්ගේ ලෝත කලගොණ මෙන්ගේ අවරයි ගිල්ලුනි. ඒ හිසාබුන් එක්කල බුණන් යාලෝන ෆයාවොලොන්වි. ඒකේතෝ අලොන මෙන්ගේ ෆයාවෝ දොන්වි ෂයිතානාය අලොන මෙන්ගේ හරිකඬු තක නුෆෙන්නාන හැම හිතුම් බාලාවකද බිස්මි කියම කීමේ ෂයිතානා අලොන ගෙල්ලේ කම ෆාහානා වන්නයිරු තුවාලි ෆද එච්චන් අනු මියවුන් මෙන්න නුකුරවේ කම අලොන මෙන් ෆාහානාය ගොස් එබ්බ සෂිකඬු එබ්බ සෙච්චෙන් නැති ෆාහානාය බදුම කී ෆාහානා බදුමුගේ අදබා ඛිදාෆ් කම හෂිකඬු බෑ නිවාකොද්ද තුවාලි ෆද එච්චන් අඳගෙන් එන ෆාහානා වද ෆාහානා තෙරේකදෙන් එන පාලම්මානිච්චි මියවුන් මෙන්න කුරේ කුෂ ගිනපාරම කොට්ටි තෙරේ මන්නානි මේ රගල කොල්ලමානකම අද මේකේතෝ හැමවතන් හිනෝමුක තෙරේග අවර නිවා කුරු ඒක මානකි එන කොම්බස්පද මේ හෙදුම ලෑගින් කුරුම කී හිනෝමුක අද බෙනුන් තිරි කුරුම් මේ දෙම ෆිරින් ખાસ අද දෙෆිරින් කමක වෙජ්ජිය කවනකෝගේ අවරය බෙලුමෙන් නැති එකක් කුරුම් ෆෙන් ඉස්රාෆු නුකුරු නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ෆස් අග්ගොෂීගේ ෆෙනුන් හිනා ගන්න කමක ආසවනේ ශරියතුක අංගවාෆාව ගොතන් හිනවුන් දෙම කියාදෙනි ශරියතුක අංගවාෆාව එම්ම ෆුරිහවගේ වුදු කුරුබෆා එකන්ත කුරුම්කන් එයිතකන් එම්ම ෆුරිහව ගොතකි ඉස්තෂිතකගේ බුඩුගා ෆෙන්ජස්සුන් ඉස්තෂිතකගේ බුඩුගා වාන ෆෙන්ජස්සම් බෝදන් තම්බස් අදි අංගෙන් කමනුන් හිනා ගන්නයි බොලුග ඉස්තෂිකඬ ජන දූ කොල්ලා හොලි ජහ ෆෙනුන් බාබ්බාන ෆෙම්බරාක වගතුක ඉස්තෂිකඬ දූ කොල්ලාෆා බාබ්බම් මානි ෆෙන්ජස්සු මට්ටක හිනා ගන්නවක දුවාහකම දක්ු මේ සිනෝමුගේ හදබ හිනා ගන්නවක කෑබ හෙදුමා දුරුම් හිනා ගතුමුග හද්දු පහන නේලො
bay sunnan hinenta eid namadan hinagatun sunnan hinenta istihada ge halatu ga komme namadakan hinagatun ko bato istihada ge halatu misalaka miha ko bayyege sabun ehna leyannani bayyege sabun leyanna miha haydu ge le kedifa bayyege sabun ehna ge leyanna istihada ge aruna me kene balige sabun annade ehna sunne vegen me komme namadaka hinagatun istihada ge le anna miha ekon ko miha kolgana gotto pase hege ma miha beenu ma miha ke kanta sunne vegen hajjan wa ihram banuma hinagatun me sunne vegen wa kame Makkah banuwattaka hinagatun Nabiy sallallahu alaihi wasallam Makkah banuwattaka hinagen nabi miharos Makkah inna biuru tuwaya kiyatane eta miharos bohur tanuge hori femba Nabiy sallallahu alaihi wasallam Makkah benno kurin femmara hinagen haddawa mayyita hinawaffa hinagatun miwahaka onna dibe funna kiyadi miharu kiyadi fin mayyita ufra miha ki qurani wudu qurani ennonto mayyita hinawa miha hinaganan sunnate ميتا هناغتما أو فلا ميها بلوكنا حديث كله من غسل ميتا فليغتسل ميتا هنا في ميها هناغنا هت ومن حمله فليتولى أد ميتا أو فلا ميها بلوكنا هت هناغنا نقول دم كيادي أنونتا هم بمعلومة منجة ميادوجا ميها تبافونا ميوها كمي مي تنقل إها تفسيرا نجيه كيادي معلومة منجة مي كندالا فوي بابوجا تريجا هيمنيفا متيما إنجه تو كيف تو
sirrum badan namada bede ko jakan takur alon ko yagin ko jas sirrum kos namada ko en munta ni namada ekudin ge hituga lobi jassagen e namada kureveni den alon da dewa hakata deba itora genna ngedo nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis ko bani as-salawatul khamsi wal jumu'ati ila al-jumu'ati kaffaratun lima bainahuma fardu fas namada en hukurum ane hukura ewa muddataki en hukurum ane hukura en hukur kafana hukura deterega ena kurave faafata we kafara ike in namadun ane namada ena detere kurave faafata we kafara e namata me wegendani hama ego tangalona men ado ha masur hadise nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis ko sahabe konna tiyaba mi buna balashe tiyaba mi hunge mi hegge geege dormatiga fingaden oefa e fengadu mihaku duwalaku fasfaharu femmara kamuga bejjiya enage gaga evves kala hade milen hunnana heyya kigado sahabaya kamita nunage nuhunnane hadis kormani wadhalika mithlu as-salat ayye namaduga misalaki ayye namaduga misalaki duwalaku fasfaharu namaduga fikamuga bejjiya enage gaga evves hadiyen nuhunnane evves kala faafen nuhunnane nabiy sallallahu alaihi wasallam mi bayan koddevi adi hame gota Allah subhanahu wa ta'ala mi namaduge adaru matiwar kurumattaka vargoda ayat kir qur'anuga ebhuru wahi kurabbafa wa aqimis salata tarafa an-nahari wa zulfan min al-layl duhaduge bagutuga ya regaluga bagutuga namaduga qur'are innal hasanat yudhibna as-sayyi'at mi ayatuga waram muhimmu waaqe hekon tattakun nubakan tattafuhilai innal hasanati yudhibna as-sayyiati hekon tattakun nubakan tattaduvale ega manaki namaduga sababun nubakan tattaduvale Allah subhanahu wa ta'ala kiveganto mi ayatuga ehen alokamegge waaga zikru nukuravva metti hussaka namaduga waaga zikru kunavva innal hasanati yudhibna as-sayyiati wa hikuravva namaduge maikamuge bodukam mi ayatunga bengigende namadukam mi kuriha rolem mi ada kura ichaki mi ayatunga bengigende innal hasanati yudhibuna as-sayyiati hekan tattakun nubakan tattafuhile bayan kurabi ayatuga namaduge wahaga zikru kuraba fotima benge namadaki mi adi ehen alugantaka halawisnu kiya wargoda ichekkan mima namaduge matirekan Allah subhanahu wa ta'ala mi ayatuga mi bayan koddevi adi hamagota nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis kurabbi mihaku imam hure namadan haziru e namadugo ruku'a sajida furihama koffi kamuga vejjiya enaya muli aharuga alukan kurifade muli aharu alukan kurifade mi hadis ka asawani wadhalika ad-dahru kullahu ayye muli aharuga alukan kurifade ena ifada in namad koffi kamuga vejjiya lewati akhunna akhtunne nabiy sallallahu alaihi wasallam ekalege faanuge alas kam ful warabbudu ekalege faanu maran haziru gandiya wagutuka insana kallibene emme nurakkaateri wagutaki kurmati waana emme nurakkaateri wagutaki maruge wagutu e maruge wagutuga nabiy sallallahu alaihi wasallam kurvi emme akbar wasiyataki ko baato as-salat namade kalege faanu ge ummata kalege faanu namada wasiye kurbi ta qur'an ko e kalege faanu hun gadawegen diya baru Aisha radhiyallahu anha bayan kurama e kalege faanu hun gadawegen timan kamana e kalege faanu gaya belag gaya fingalu wahidde me hun ganu gadawegen e kalege faanu marattelam diya wagutuga hadis kurbi as-salat namade emme furtama namadare alama fur iskanden jehni tobe takhun naqtuna qiyamat duhuga emme furtama hisab ille amalaki ko baato namadu mi namadu ragalwajjiya denhuri amalta ga oto hin fahaga jehene nama suwalaki mi namadu ragalto hama alagona mi qur'an namadu ragalto mi alona men kollan je suwalaki mi namadu ragalwajjiya guarantee එහෙන් ගොරිහා අමල්තක රංගලවානේ මේ නමාද රංගලවෙయ్య මේ සුවාන වලුන් අගස් කුරම්මේ තිමන්නේ කුරම රෝද නිස්සක නෝ ෆර්තා සුවාල කුරම්මිය
pertama suwalu timanna kuramu namadu rangaluto e namadu rangalu jiya dengure alakontange rangalu kende ehami amikan tattami ungaren jihani timanna ruku kurewuni rangalatto timanna namadu huri khushuwatter kama biruwati kama hekoto alonu menge terega miedu bedati faafata kurami hon ginawaj namas alonu mengas ekkali sihuru hada miha ide miskituge emme fortama sabuga imamiha dimad meduga ekkali sihuru hada miha emme bodati muqiqa taku terega himene bodati faafata kona miha miskituge emme kuri jamaatuga mi dibe kibegen heye ena kiba efada amal tan nufilani ekkala miha eba wakkam meskure namado da kura miha kibegen to ena mi ekanta kon duru noweni en uba fa shamarun ena duru noyega miuna lobata kunna aftunne ena ge namado ena ge arun etere nuati kibegen to mi bonan jehani مهم بيقولون جهل الله تعالى وحيكم مني إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر هما كشر نماذك أي فاحش عملتك نباغ أن تكون درك الدك عمك الله تعالى بس فلو تدو ألونا من عملت تدو كفكوان جهني ألونا من بسنمي ألونا من نماذ رانغلا نومي ما يهنغواني نماذ الله سبحانه وتعالى حضرتا قبول يجن داكم وجيك ألونا من إنه به عملتك نغناني Hari nugannaane alagonu men darin nubawaka dakamuga vejjiya e darin furtama islah kunuma kuram vega edare namaz sohha kurum darifula kura namaz sohha nuune mifin marang bajhe punan darifula kura namaz ge pole masala darifula kura namaz ga masala ulatiya darifula tewlani mamma ge puna bas nehigen darifula kura namaz bajhe rangal kuran mi alagonu men darinna denje nasihataki e namadu rangal kuruwan e namadu sohha kuruwan nabiya sallallahu alaihi wasallam dekkevi gota engevi gota daskuddevi gota kura namadu kamuga hedumang edarin nang wajihe baaru alang mi alawon belin gaga hunnan je hivvare alawon men darinna mi namadu baaru elwon e darin kura namadaki ei hustakani rakuittaketto nuat Allah subhanahu wa ta'ala hazrata gufuligen dafada alukametto hedumattaka belin verin jihe kadala masakke kuran kibegan to he nuami nabiya sallallahu alaihi wasallam hadis korabani tiaba mi komme miha kiyesei mas'ul wariyake ena ga belumuga dashugawa mi hunna behe gotun ena suwalo wen miheke gegawa angena ena suwalo wen ena ge belumuga dashugati mi hunna medu bappa suwalo wen ena ge abidarin namaru kuruto ena ge abidarin na betere ena amalu kuri kihinetto alumennaka ngadi namaz kolla salam weka ne alumennaka ngadi suwala we duhen yebay alumennaka emme yaqeen kore maruge matin ehen kamaga vejja awna yaqeen kore walna suwala we wena guarantee shakki besakamenno alumennaka suwala wena wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi tiyabami komme miha kiyesei enaga belumuga dasugawa mihunna behe gotun ena suwala we wena miheke roti akhunna aftunne mi namazu qadar wajhi matwere quran dihinetto awonu namaz qadar matwere qurani alawonu men benen wagutaku kollafa benen wagutaku du kollafa alawonu men darinna ngas alawonu men darinna tarfula namaz qurashmun edarin namaz nu quranadi namaz goy wagutu alawonu oti alawonu amilla masakke takegga alawonu darfula dakkani masakke nimuni mada chekera badaki e gawujja kihinetto ekka darful namaz qurani mamma namaz qurani mendur namaz qurani asur namaz govima kihinetto darifula namaz qura darifula bisne motti namaz kimi huriha kame kuffa quran echonna echkamuga ekamu ekkane mamma bakkakkan wafa mendur namaz goima as namaz qura kam hoje darifula angena mamma tibanna kakkan hol kaayati kola buras muhimma difika namaz ehnnonto ekamu kihinetto wani aluna men quran huriha kame nimmafa quran onna echkamuga namaz mennani namadan annaru hunnani wagutu faitu namad wagutu faitu ankarifa nuata namadan ena annani ena gega qur'an masakketta schedule kollafa den ehuriha kamaka visnahana wagutu kolakkamoga e namad qur'an wagutu ena ge sikunde hussefa nei namad Allah subhanahu wa ta'ala ge hazratakama ena huttimi hunnani ena ge bedu hunnani ena udafar batteli ena udafar gardiyateli nonto mi alugona menge halataki ema suwal kuram mi ki begento alugona menge ge terege baraka nas ke miulani alugona kuma mi yakasana timanna masake kurame timanna ke firmiha masake kure
darin bahenna hay darin bunaha echma gane deme algonme suwana konum ya unnafsu taka kiwegen to algonme menge diri ulumuga barakan digam me ulani kiwegen to tobe takon naafdunne nabiya sallallahu zamanu sahabi beganum kirutattaka kadur koladigen beganum darin boditi kolabbi ummata boditi namuna veri beganum ummata boditi namuna veri beganum Abu Zarr radhiyallahu anhu ekadege faanu islam deenattaka ekadege faanu raddu kurawwa wadaagenne makkaya er nabiya sallallahu alaihi wasallam madina hijra kurawwaadi ekadege faanu mudalin ichche nugunna ustata wadaagenne nabiya sallallahu alaihi wasallam ge deenu qabul kurawwaage makkage mushrikun Abu Zarr aniya kuramundiya Abu Zarr aniya kuramundiya emma fa makkage mushrikun ekantan hottari erashuga mihunna birhiwi makkage mushrikun naki ei Abu Zarr ge rang horaska mudagatu mattaka komme mahako eta datura kuranje hebay emi bolan fashat Abu Zarr marala afiya kalemen erashun diya kanu dene erashuga mihun badadi fana kalem ehme Abu Zarr aniyana quran Abu Zarr udawani timanna makkage haramuga ogen timanna zamzam fen nung echen nobawe timanna zamzam fen nung echen nobawe timanna zamzam fen bagen timanna hasheganu falawe masjihi timanna danna meuna neguna timanna kamabbes mi ebe kalung islam deenattaka vi gurbani islam deen qabul kogen ebe kalung islam deenattaka vi teduweri masakkai be fulun korevi alungna men darna daskotdenni mi deenattaka teduweri uma alungna men islam deen la ilaha illallah kiyan mustakali tibena kanu alungna darna daskotdenni alungna men minamona dakkan ebaje ehme ngawna bifadda kan mi qurani alungna men darin karege darifula namaz kofin namaz kofime ekkada mamma darifula daskotdi namona ki namaz quran jeni emme fahwa gotuga kama ehen alungna bunan jeni kibeganto mamma nade mammage masakken huttara fa namaz quraka bappa nade bappage masakken huttara namaz quraka bappa ofihu ngase bappa namaz qurani bappa ofihu ngase namaz qurani ekon bappa ofihu olamun namaz daaka moga wejjiya edarifula ganda ko wejjiya edarifula bisnena bappa mikone waram muhim kamekka edarifula nasihat den libe fursatu ei darifula bappa masakkatu olamun darifula kambon den masay kuramun namaz darifula bada miyanani kommes kamme vekenne mi namaz darifula duno kollech mi namuna be dekke ganon menna mamma kakkan wefa darifula miro kaachen hadan hora darifula goya namaz mi kiben hiye mi suwaluge jawabe kudinwa denjihe aluna men ederinna hussegani goni sukunat dan kamaga wejji yakun das quran hussegani kiyawa ekudin kamay dahen nukurana kiyecha kamar kuraka namas aluna men ederin na goni darifula namaz quran te duashe higeto ehm wejji degomuga barabbuda tafaatenge bawle ebbelni ira goni ena darifula sukunat dan anadar belu kena go darifula namaz te duashe mi degomuga farad bod tafaatenge bahore alawna menge darin kamfatu abadu sauduge sa bahattami darifula namadat dan te duashe sukulat dan tuitionat dan te duashe kenu abus darifula gommi darifula fadis namat te duashe fadis samadun kurya bonme darifula den awazi kurta kiya sukulat dan ready washe kiya ariyoti namuna etto mi alawna menge darin nam miyedu daskod denji he kamaki bennerin dakkan jihe namuna ki mi amadaki waramati veri alukame amadaki waramati veri alukame namaz fashiyan annani bangya ka hisab namaz fashiyan annani namaz waqtu jehijje kamaga ilane bangya ki nabiy sallallahu alaihi wasallam ekane ge faanu ge zamanuga bangi namaz mista konna gwarani kihinetto mista konna meduga ek khiyalta de basha ebbak munamun diyai nagura gobwana hingashe tarafi ek fare che gobwana hingashe anabbe guna mundiyai nasara inge falita guna fare bodo belle jang hingashe ego tangulamun daniko sahabi be kalaka hufin fulon feni wada gannamani mi kalimata ugannama devani mi yakwas dan nabiy sallallahu alaihi wasallam be ka dannawani timan kalega fana hufin feni je mi faden go ala vetam be sura hadis korabani bange go ashe e bangiಗೆ adu emak umar defan wada gannon ekade defan mundu koshi kuramu da timan kade defan ham tikanimata hofanum benijje emima namadu kalima bange kalimata kimi kina bawale wach Allah subhanahu wa ta'ala ga hazratun namadu kalimata bawale woni
Nabiya sallallahu alaihi wasallam khandalu beccenno sahabiya kala hofuna fenni wadaga Nabiya sallallahu alaihi wasallam epru kurawwi ati namaduge kalimatakka ekade faano bangi gowanga umuruge faano tene faano masakade go hewari wegen ehadu tan wegen wada ganna mundu ko timannangama tihuwasan benije tiye bangi kalimatakaki gomu ehmiya bangi esawummi sharu kurawgen diyai bangi gowami hunna ki yaandage bayenno Nabiya sallallahu alaihi wasallam hadis kurawani المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة قيام الدوب إبك كادراتا إما ديقوا ما باكي كم باكي بانجي قوامي هنا سبحان الله kalau kono miyad darin nakiyare dari fulan nozina kabung hadi kamake no hadi kaman no emme rit kan dengan dunia mati ka insana Quran mi istarun gowagen namaz kurun nabiya sallallahu alaihi wasallam ga wazifa insana Quran emme riti emme halal emme sahha emme nala emme salim masakke namaz bange go kive kan to noami nabiya sallallahu hadis kurani bange gomuge maakkan teba mihuna igenama guruwatuna dem mesteba mihun bikan ta Quran miya ko dane guruwatuna ne ekama kaakoto ekan Qurani teba mihun nan isha namada fadis namada maakkan igenama firuke fasannane hamiya bange ga maakkan ge bengi gende atwadun nas ya naqa yawmal qiyamah qiyamah doga ebai ki kaduratan em diguege ma ba ki bange goy mihunne रोड दारिन 10 कोन दंजिए मी कत कंतत अवम दारिन लोबिदत संजिए मी हदीस तमेरे वर रीत को नल कंगाजा अल मुअज्जिनून अतवलुन नास आना यौम अल क़ियामह अन गेtere नल कुरमट्टकास इफद हदीस तबाटा मी हम कुदिन शौगुर वार कंतत कुरान आयत तक बदलुगा क़ियामत दोग एबे की खदुरात एम दिगुगे मा बाकी को बाय कोम्बे के बांगी गोवा उलुम मी हूं बांगी गोवा उलुम मी हूं बांगी गोवा हुकुम जमाअत का वज्जिया जमात के बाको जिया एक तरह एक को एकन को फिनमा देंते मीहु एकन कुरा गन्नु जिया एक माना की बडु जमात के मीहु मिस्कित कंगे मारी बंग नमाज को टका एक तरह एक को बंग गोवा फोर कम को जिया तुम मिस्कित ngara एम मुजिया को मिया को बाकी वकिंग बंग गोवा का एकनी नमाज कुरा मी है सुन्नत एकनी नमाज कुरानी हम जिया एना बंग गोवा की एना सुन्नत एना बंग नो गोविया का सेनाया फुदेने आदि हम एकोता दतुरु गावस सुन्नत बंगे गोमाकी दतुरु कं अलगुण मन निकुम औलानी निकुम औला कम गवजिया दतुरुवा बंगे गों जिहेने बंगे गोमाकी ए सुन्न बेगम वा कमे बंगिया गम सोहाओ के शरतता इस्लाम को कम गाव ने माना कि काफर को गोवा बंगे सोहायनुवान काफर को गोवा बंगे सोहायनुवान बुद्धि सलामत मुरु मोयाफहरी मीहा को कितम मरीद को बंगे गोविया का सेना के बंगे सोहाय नुवान फिरिना को मगाव मी वरम ही मुकाइद अंगना को नु बंगे गोवानी फिरिना को बंगे गोवानी अंगना को जिया बंगे गोवा का कमद्दे कर मुझे एना के मच्चा को मुझे ना कबलो मुझे ना बंगे गोवा कमद्दे एना नमाज को फशान एमी मा फिरहिनुम कुरा का मी बंगे गोवा तेजमकी बंगे आदिया वगत नियत गतो की दे नियत गन्न मुझे ने एना में कोई बंगे को एना मुझे नियत गन्ना एनों तो मीहा को बंगे गोवा पाने रीचा का बस मुबारक तक बस एनों मीहा को बंगे गोवा पाने बाया को इतना एक कुरान बस नों तो बाया को इतना एक कुरान बस एक को एना ए बंगे ए गोवीर एना नियत की ये मिंदुर नमाज मीस तो एक कुरान को नियत नुन्ने नो तासुर नमाज गोवी बंगे को नियत ने ना मिया बंगे का बजे नागे नियत गन्ना इन्नमल अमालु बिन्नियात अमल तबिना के मनी नियत के मच्चे नमाज के वगतु वानु फतिस नमाज फियावा है मुरिया नमाज का बंगे गोंजे है नमाज वगतु वानीमा फतिस नमाज का हुद्दा फतिस नमाज कुरिन बंगे गो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज का फतिस नमाज कुरिन बंगे गोवी एन तो फतिस नमाज कुरिन बंगे गो फतिस नमाज का वगतु फियावा है मुरिया नमाज का नमाज के वगतु वानीमा बंगे गोवे बंगी के कलिमत तरतीब करूं अलगुण में मिहार रेडियो तक मीबे बंगे यही अलगुण में किया देंगे बंगे के अलगुण में हो रहा है मैंने ये बंगे बंगी के तफात कलिमत के बहुत वार देंगे ऐसा तफात कलिमत के बहुत वार देंगे ऐसा एकम को मी के तेरे मुस्लिमों के मधु का आडोर को गवे चक में मी के तेरे खिलाफ अन्ना का बेन में नुनो
එබස් බාක බෑමන මිහාර මිම දුනියක හුරියා කංගොල් තකෙක් ගාවස් අම ගෝය බංගියා කි මිහාම ආම එම සුහක රිවාය ෆොයි බංගේ එමංගේ ඒ කංගල අරබි ලෆ්ස් තකම් බංගේ ගෝ මීහා ko දිවෙහි බහුන් ගෝවි කම කොනදා බංගේ ගොන් ජහනේ හසිතා අරබි බහුන් ලෆ්ස් තකම් කදමද මුආලා කරුම් ඒක මානා කි මුආලා කරුම කි මෙදුනු කණ්ඩි e faharaada nimmalu maadigu wagutu takin edeterega oge nobbane bangi gowa miha ena ki adurweri amanatteriyo kamuga wanji hena baadi mo fahori miha kamuga wanji hena buddhiweri ege mane tasarrufu difa buddhiweriyo kamuga wanji hena emi wala kujjaku tuttu kujjaku baari gonwa kujjaku fasahar haro kujjaku gowa bange e bange kamakunu daan emi baari go fahori kujjaku gowa bange e bange sahawani නමාද වගුත දන්න මීහකු පංගේ කොන්ජි හේනි නමාද වගුත වච්චන් හේන යගී මංජි හේන එක මිසමාරුවද මියා රෝනියාම සුබලනි ගඩිය එන්නොන්ත එමි මයි ගඩි එගේ මීහක්කම ගවංජි හේන අඩු රීති මීහක්කම ගවංජි හේන අබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් බිලාලක ෆාන ඛියාර එකදේ ෆාන කි අඩු රීති අඩු නල බේකල කවවාති අරන් අඩු රීති බේකල බිලාල් රදියල්ලාහු අන්හු කි දෙහදසුන් තාහිරු වහුරුම් දෙහදසුන් තාහිරු වහුවකි මුස්තහබ්බු කම නවස් ඉමාම් මීහාකු මීහා එනා මිස්කිතන් අස්ස එනා බංගේ ගොම් බෙය එනා බුදුරන් නුවන් නමාදොක දුජෙජ්ජ මීහාකු මිති මිස්තකු මිති රෝදනු ඉල්ලි බංගන ගෝවාත එනා බුදු කරන් ජේත ගොම් බංගේ ගොම් මට්ටක එනා නුජ කම බුදු කරා මීහා වර්ගින පාර ජේ මස්සලේ ආසබුනනේ මොස්ජිනු කලේ ගියා ගොතන් අස් මිස්කිතන් අර බංගේ ගෝවා එදිය බුදු කරා අලුන මිය පුර ෆිගුවරේ වන්ජේනේ එනා ගවරබ්බුඩ වාචිනේ ගඩිය බංගේ ගොම් එනා නෝ හාජත දිමාවේ දාන මිස්කිත බගුත නාදොන් හිකෝ එනා බංගේ ගෝවා බංගේ සහවාන බංගේ සහවාන ඉමාම් මියංග හාජත දිමාවේ දාන බුදු කල්ලා මිස්කිතන් වදුන් හාජත එකම මිස්තකුන් නෝචේ බංගේ ගෝවාදන් ගඩිය මිස්තක බේන රෝදවිල්ලා මෙස ගඩිය එහෙන්නොන්ත විසාලක මගුරු නාද බංගේ වගුතු නමාද වගුත මිහුන් ඉන්දිසාර කොනේ බංගේ එහෙන්නොන්ත මිස්තකුන් බංගේ ගෝයිම රෝදවිල්ලා හදන්නේ එහෙම මෙක්කන මීහා කමෙග්ග උලෙෆා ඇස්ස නමාද වගුත මියාදවුනි වගුතන් හැමජිය එන පුර්තම බංගේ ගෝවාද මස්සනේ නුවන්නේ හැමීම බොන මේ උලච්චකි වුදු ඒ සුන්නතක ලිබිලා කුර්මතිලාගෙන් බංගේ ගෝවුන් බංගේ ගෝවායරුග දෙකම් පත ඉංගිලි ලොන් මේ ෆදයින් හලගොනමෙන් මේ හැමල කුරණි දෙක පත ඉංගිලි ලා අදි හැමකට බංගේ තරතීර කුර්මා ගමන් හදුරු කුරුම් ඒක මානකි බංගේ ගෝවාලි ලස්ලහුන්නේ කමද්දේනි අවස් කොන්නේ කමද්දේනි අවස් කොන්නේ ඒ බංගේ ගෝවා ගොතා කමද්දේ කොයි එබස් කුච්චක වර්ද රීත් කො බංගේ ගෝවා දෙන කුච්ච අවයන අර රීත් කො බංගේ ගෝවා දෙන අවය කොන් කුච්ච බංගේ ගෝවා දෙන රීත් කො අරවන මම ලයිව් को धक्का उस दीवार बंग को आ रहा था कुछ जगह कब एबदा हिब्बन हो कुछ मारवा हमारे बंगे को आता इंशाल्लाह बंगी अडुए मिहा सुनने कंतत्ता मुअज्जिनु के अडुदशुन तकुरार करूं एक माने कि मुअज्जिनु मिहा अल्लाहु अकबर मुनीमा एना अल्लाहु अकबर इंगे तो अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह कीमा अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह then hayya ala salah कीमा की तो क्या لا حول ولا قوة إلا بالله hayya ala falah कीमा لا حول ولا قوة إلا بالله then huru atana gawas ena hama imami ha kiya fadai adha fadis samadu gawas as-salatu khairun minan nawm kiyana as-salatu khairun minan nawm iya to itu recce nuwanno Allah ekkawanta kaman hekima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam risalata hekimun egotun ena ingilu ufuladu ashhadu an la ilaha illallah kiya gadega bangi nimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge macce salawat kiyoma tele fana wasila devunga di dennum ei halongno bangi duwa ve kiyani ewa hakata bangiya kamata de tere du'a kurum mi mustajab du'a kurum mustajab abu takawaga riwayat tawa asahwani bangi du'a ge maikama begadu nabiy sallallahu hadis kurabani bangi adiwa hidu Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadila miya kalega fa qiyam ad-duh ilbe mativeri wasila tugawa wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta
ميستكون شفاعة تري ومجا ما ديوري الحمد لله بجمع مقامه هم يا ده بار حكي ميتنوغا بيانني فرتو بآكا كي أي ميستكون قيام الدوهوغا حساب اللون نسوجن هريها نبي بيكنونغ أريها ودا غنوان ميستكون نانه එකේ නබී බේකලුන්ගේ ගාත කොම්ම නබී බේකලුක සිදාන තිමන්නක අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා හසරතුක තිවාක දන්නවා කන්නු කරවෙනේ මීස්තකුන්ගේ බොනා කෑවතකම් ඉරු කාරියෆා බයෙන් මීහුන්ගේ හෝනු දගොන්ත තෙරේ ගරගොසවා හාඩුගා හිසාව බෙල්ලුන් අවස්කුරු මට්ටක මීස්තකුන් හිඟමුන්දාන රසූල් බේකලුන්ගේ අරියා යාමතුක මහෂරගේ මයිදානුග හිඟාරේ කන්තත්තෝගේ වාහක සුබ්හානල්ලාහ් මහෂරගේ මයිදානුග ميستكم هنگا مندار فارق رسول بكده كاري حساب بالله متك الله سبحانه وتعالى حضرتك هينوانه دنا ديش ثم من مهون وكتنوانه ده فارق رسول بكده كاريها رسول بكده فارق بكده تمنى نكرهنه مين رسول بكده كاري الداش انا رسول بكده تمنى كباده كانه مين رسول بكده كاري الداش فالنبي صلى الله عليه وسلم ميستكم حساب الله متكايدي الله سبحانه وتعالى حضرتك دن وهدو دن هندو كلك تريغ حساب الله كان تنميغن هيغا دان هندو كلك تريغ الله سبحانه وتعالى هي قرباني ان الله سريع الحساب الله سبحانه وتعالى حساب الله اوسترس كلامه اينو حساب الله فيش مفهوم ماغنا وقت الدنوار اتا بليون ميهونغ حساب وقتون وقتا بليغن نيمغن دان ادي هما قتا آتي محمد الوسيلة والفضيلة كليك فانو أمتك ميهن شفاعة تريوان كليك فانو أمتك ميستكون سورك بالدون دي الله سبحانه وتعالى حسرة كليك فانو شفاعة تريوان مي مقامة الدبون دي كليك فانا دعاء الناس ميهكو ميهكا قيام الدهوغ شفاعة اللي بكنتها نبي صلى الله عليه وسلم شفاعة بينما ميها بانجي قوي ما مدعاء كي انجيل بانجي دعاء كم قالوا سؤالك بانجي دعاء ميها هرتري كي كتم ميهم تو اينون تو اكو قالوا مريها انتظار قرمندني نبي صلى الله عليه وسلم شفاعة قيام الدهوغ مما بانجي أدوه هيدو ألونا من دارينا تسكن تنجيانا بانجي دعاء كيمي ورم مهم تشكا ألونا من قيام الدهوغ إتور بيكا كنونا ألونا شفاعة تريوانا هم إكن مقام اللي بيجن ما بيكا كي ألونا من كيرتي مع النبي صلى الله عليه وسلم كليك فانا من مقام دبون أدي دعاء دنما كهلونا من كمهم بس كوران جهينا كمان بانجي غواني كنا ماتا بانجي غواني كنا ماتا كا فرض فسنا ماذا كوكورو ماذا أنو تو راديو هذا وسيلة غوا بانجي فودين هي نو فودين راديو هذا وسيلة غوا بانجي أكون ألون من نكا نو فودين هم أكون جماعة أكون مس إكا كوجيهن بانجي غوا وضوء نتي غوا بانجي صحوان وضوء نتي غوا بانجي صحوان هي نمازك واه كيا حساب الدم نمازك لفظي معنى كي كوبا دينو نمازك بني ما دهون اي حركات تككما نمازك لفظي معنى كي دينو ألون بانجي واه كما ولا خلاصة كو مكيا دليل تككا أنا كنولا نيتو نمازك لفظي معنى كي دينو نبي صلى الله عليه وسلم الله تعالى وحي ربني وصل عليهم زكاة ده ميهم كليك فانا مدمن زكاة ده ميهن كليك فانا وصل عليهم ميهن التكا كليك فانا دعاء قد دفاش إن صلاتك سكن لهم هم كشرون كليك فانا دعاء كي يورن نمن هنها وجههم رحمتك كباتو متنوغ أرونا من أغا وجه الدلالة وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم متنوغ مراد كليك فانا ميهن التكا نماذ قد ديش كينو متنوغ مراد كي لفظي مان هي كباتو إن نماذ لفظي مان كي دنون كليك فانا بيا ميهن التكا دعاء النواشه الله سبحانه وتعالى حضرتك ميهن التكا رحمة لكم من دعاء قراشه كليك فانا دعاء كي يورن نموي هنها وجههم كينو نماذ لفظي مان كي أي نماذ كي إسلام دينه ركن تاو كترين ما تير ركن إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا الله سبحانه وتعالى نماذ لباب وتي نماذ قراشه كيا فإنه إسراء مراج غريغا أبي صلى الله عليه وسلم فانساس نماذ فرض كربي كلي غفان ودا غنوني موسى غفان غريها موسى غفان كي مي
ummatikke mihunge faraten jehne bala musibai rangalat tajriba korbe befulai banu israel bagan mi hekane ke fano komme waake bunnaka sateka suwadu kore ekama behegoton ehi allah taala emihunna waragina musiba tajesse emihunge kariga geriyekka diashabni emihun kurikantoge wa suratul baqara gonna allah taala wahi kurabani emihunna geriyekka tilashe ekkala marui mihage kantatta denagatu mattaka allah subhanahu wa taala jesse kantam ekalege fano maradi musa ge fano konge wahaka dakkam feshima geriyekka tilan allah subhanahu wa taala wahi kurabima emihun etanun komme geriye la geriyekas bodu geriyekas kuda geriyekas anghinakas firhinakas komme geriye so hawa gota shehoti ekota ayatu allah taala wahi kur an tadhbahu baqara emihunna amru ko bashe geriyekka tilum emin suwalu kaffi e musa ge fane e I kon kala geriyen heyye subhanallah qalu du lana rabbaka yubayyin lana ma hi emihun bunye e musa ge fane emihun ge ibara hurgo ngadosawa qalu du lana rabbaka kalege fanu ge rabbad dannawase subhanallah emihun ge rabbennun to allah subhanahu wa taala kalege fanu ge rabbad dannawa balashe yubayyin lana ma hi ei kongeriyetto tiamena bayan koddinuma allah taala nakka bayan koddebba ei dandagowangen kurangen gole geriyennune enota faskandu jaha geriyennune mini baatake geriyeke allah taala adi eoru masuduni yenno qalu durana rabbaka kalege faanu rabbadanna wa balashe ma lawnuha ei konkula geriyen hiyya allah taala wahi qur'ani qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u ehir indu kula geriyeke subhanallah emihuna jehun musibata kidan ko baato emihun muli qawmuga duwakem mas jehuni geriye e gerige gerimiha buni kigeto timanna mi geri wikkani mi gerige hangar fureha war randini may subhanallah ikkala gerige husse nigule kami beenu mani nigula miga beenu me olani emihun suwalu kuruge gina kamun mijehuni kihinatto emihun najehuni ekkala gerige hangar fureha ranan egere gannan suwalu ginawima ehme nabiya sallallahu alaihi wasallam ge risalatu kurikolo kalege faano mistak murabbada tambih kodo e mistak ne dannashe tiyaba mihna wahi bawane don dal tiyaba mi magena suwalu kurashe banu israel baga mihna biyan tiyaba mihna vedane biya sallallahu alaihi wasallam mistak na abadu inzar kurabbi magena suwalu kurashe tiyaba mihna fahum bi gotak tiyaba mi kadda kurashe kinatto wihi nabiya sallallahu alaihi wasallam marabbada birfula wadagen kalege faano ge dino kantatta mistak na aada kantatta fardaka vedanati ehmegen nunta kalege faano dereku mi damu namaz kuruma rodam ho likun nawafa den nikunnevi kiketo hadis kurvi mistakun suwa kalege faano taka tiwa mi intizar kuruma hadis kurvi kiketo rahmatu kama nabiya sallallahu alaihi wasallam hadis kurvi tiyaba mi na fardaka vedanati tiwan kalege faano birfula wadati enunto fardaka vejjiya kommereku damu namaz ha ginar kurang ramadan mage mina koladana visto koladana nuis kalege faano birfula wadagen ne musa ge faana emihun marat turakuri banu israel baga emihun kike allah taala wahi kurabi teba misra bannare minna ankuram kurashe kike to emihun boni e musa ge faana kalege faana ge beri rabb bade emihun na ankuram kurashe inna ha huna qa'idun timammen mitano ge ishidera yanti benam subhanallah ehmegen musa ge faano faragina takulifta banu israel baga emihun ge faratan jehono miyadu ummata bes kurimati famatti emihun musiba hagigatuga banu israel baga emihun musiba miyadu bes moli ummata islam ummata laganti famatti emi algono men ifata kantatta kon ibrali be gannan je kom megas nabiy sallallahu alaihi wasallam musa ge faanu garhe badagan hadis ko musa ge faanu idalone allah ge rasulay kade ge faanu ummat ge tikamen nuane tanwa allah subhanahu wa ta'ala kuda kodde bashe allah ta'ala ege deba kuda koddevvi anekas badagen musa ge faana badal hadis ko daana nuane anekas allah subhanahu wa ta'ala kuda koddevvi mimmaru timmana farabbas badagen nawani anekas musa ge faana dannawani kuda koddeshe allah ta'ala hazrat nabiy sallallahu alaihi wasallam dannash kuda fasna maada kuda koddevvi taala wahi kurabe kiketo mi fasna maadun fansas namadu ge sawab divana meti allah subhanahu wa ta'ala subhanallah fasna maadun fansas namadu ge sawab
algon miyadu suwalu kollam mi algon miti mi saada stega harfahatuga algon benna fansas namadu kurina miyadu ebbas muslimak bi madigati benat matibena fas namadu burabegen algon mi ona subhanallah fas namadu burabegen mi ona rubata khunna akhtunne algon menge nafsuta mi namada tarbiyatu kofikam muga vejjiya mi ma bodu kamenno algonaki tibe fulon bor ma bor wazifa golani algoda ka ba bor kamenno namata kaddiwa kiye ngeto nafsu jehni tarbiyatu kona miye tibe fulon aswa miskitu ka jamaata barabar da miha ka tibe fulon kom buraitoti ena ge nafsu ena tarbiyatu kori namadu ko jehoni honne jehni miskitu ka kama namadu ki komme furtama kantakkan algoda men darin suku edda bagwa barabar idarin barabar kakka bakande ki begantu alunu menna namadu nukureven wi sababen ne alunu men kannekkan alunu men mi kanta ma bodu serious kamuka nudeke kan alunu bala shaytana hagigatu sawara fawaka min hamada behe gotun barabbuda serious masale mi hagigatu ga mi baye lagwa mi masale mi alunu men balanjihe namadu ulun inna salata katan munya kitaban mawquta wagutu kaneligen enonto liuvigen wagutu kaneligen kitaban mawquta wagutu kanelifa liuvifa wa alkam min namadaki enonto hamima fatis namadu ge wagutu nabi sallallahu alaihi wasallam bayan kodde jibril alaihi salam wadagen namadu ge wagut takataka furta mindur namadu ge wagutuga jibril ge fan wadagen nabi ehen duhagge wadagen nabi nime wagutuga mindur namadu jibril alaihi salam bayan kodde namadu ge wagutu ekawak emme namadegga konnawatto maghrib namaduge wagutuga wadagen nabi deduwas wadagen nabi ev wagutegga yani aluna marabboda farwaatiri wanje namad maghrib namad gina wagutu taken onna namaden wennu maghrib namad kiye harak kuda wagutu kulen gaay gandaka namad bange goa wagutu fishigen 50 minute dibena aluna namadu koran marabboda samadu wanje naka nuwata eggadiru 10 minute duniyage emme gina wagutu libe hisab takaddiya kamuga wi namas dibeni eggadiru 10 minute maghrib namad wagutuga isha namad gowanden libe waguten nu maghrib namad waguta kiye algon men marabboda helati banchi heveri wanje kamemmi isha namad gowanden nu maghrib namad waguta kiye ummul qura kalendaron makka kalendaruga ramadan mawga isha namad gowani maghrib namad gowata barabar de gadiru faham ramadan mawga ekkana miha isha namad gowanden namad rasko fikamuga vijjena namad wagutu katwalavi yagina bes kashawara bes nonto dihe rajyega maghrib namad wagutu fa isha namad wagutu jehani namad wagutu 15 minute fa piyaful nangire bato serious masale me dihe rajyega bange goni eggadiru ba maghrib namad ge fa eggadiru ba ge fa enonto eggadiru ba ge fa maghrib namad gowani ehami wedi kitam minute alwmen eggadiru 10 minute ena 20 minute gossi enonto hemima halone barabboda bisnan jihe namadu bagutu taka mikanda takkemi allah taala alone menna bagutu kondelegen labba fa kame namadu wajibugam mahmihum namadu wajibugam ve buddhi salamatun huri bali rasuri komme mihaka namadu kurmaki ei wajibugam ma kame buddhi salamatun huri bali rafawa komme mihaka namadaki ei wajibugam ma kame adi hamay gota ena shartugam ma kamenge anghena shartugam ma kamenge ena haydunna nifasun tahirugam huru haydunna nifasun tahirugam hurun ena ya wajibugam ma kamenge namaz fardu kurabun israya mirajuge rega hainguluge matin namaduge maikama ahamiyata behegotun emme wargoda hadis أفضل ما يحاسب العبد يوم القيامة الصلاة قيام الدهوغ علاقي إما فرطم حساب اللي عملك كونتو نمادو مي نمادن ألغونا من دارين بجيه هيري كروان كي بغنتو داريفلو نمادو نكوراني مي ألغونا من سوال كوران جيه كامل كي بغنتو ألغونا من دارين نمادو نكوراني دمي تنوغا في واحد دكاكي كما سوركا فرطم كمكي ألغونا من دارين ನಮೋ ನಾನು ದೆಕ್ಕೋ ಅಳಗೊಂಡು ಮೆ ಮುರಿಯಾಮಸ್ ನಮಾದು ಕುರೆ
okay namaz kure namaz nokogere nune wasale ki namaves e namaz ge muhimmu kanma ekoto algon men namaz kurani e masal jetan ko bappa wes namaz ko fe darfo wes namaz bappa namaz kuri komma gotaku kihine kon gotakatto mamma is namaz ko fiye amma namaz kuri namaz ge emme fahwa guduga amma namaz gattahiya danginda gowa fe anen namaz mi to algon men darinna dakkan je namuna ki darinna algon men namaz dakkan je namuna ki namaz ki waram muhimmu eccekkan deneganegen namaz kuratan abaduwes namaduge muhimmukan deneganegen e namadu kuratan namaduge furtama wagutuga namadu kuratan namadu ebbes namade watta nulatan darinnan abaduwes takkamwi ehi darinnan hagigatuga namuna dekkumaki mi namuna algona men darinna takkamwi mi algona men failure fo ekkamaki algona mi haru riyamas nafsutak amilla bunana timannage wahaka mi dakkani hagigatuga buneve amilla nafsutak mas buneve timannage wahaka hagigatuga mi dakkani ehen kamoga vejjiya suwalu kurammi algonoge darifulu basnani kibegento algono darifulu sukuruga molonogam molni kibegento algono darifulu spinna jehni kibegento mi huriha wahake jawabu mi suwalu liben timannage namadu rangaluto mi huriha suwaleke jawabu ettamani mitana kibegento nuambi namada kiye huriha amale tedukodde kanta huriha kame barabar kodde kanta algono men Allah subhanahu wa ta'ala hazrata ni du'a danno biyakas e du'a bina fati enage alokamuge macca ekkala namaduge macca ehannon tawani hemi mekkala miha miyanna ni den mismihum karen asabana timantar fula rubuya goddi timantar fula du'a goddi nune meenage mammaya darifuluge mammaya bappaya mi Allah subhanahu wa ta'ala ge hazratuga e darifula me purahe fadu farda enne miha ki hamayka ni enage mammaya bappaya algono kitto qur'an enage mammage ya bappaya Allah subhanahu wa ta'ala ge hazratuga ebbes hurahe farda enne mammaya bappage du'a darifula ijaba kurre umattaka ebbes hurahe farda enne namaves e huraha farda lani algono ngabilla nafsu dakon algono men ni Allah subhanahu wa ta'ala ya demeduga e waruga gulume algono men ne baladugane algono men ge ay Allah subhanahu wa ta'ala ge hazratuga denno ma ufuluma kiyebegantena dugannani algono men nakimi namadu ala namada farwa kuda kurave baykamoga wati ehmi algono hama edumaki nasihadaki wasiyataki mi namadan wajhe farwa teriwan miyavvura boda ewajihe kam farwa teriwan algono men dariful kaarge mi ahana darifula namadu ko fin heyye dariful bunani ha ko fime ilmar bidalwani tarbiyatuga ilmar bidalwani hisab ekka dariful dogunu kuracce ekka dariful dogunu kuracce ena hedi dogekkamoga egun kamoga winamaves e dariful kiyade sheden namaduge maikkan e dariful e kuri kantattakan nisbekkofa e dariful e kuri hada maikkamekkan e dariful bisna dere ekkala kujja bisne den kiyenetto timanna mibuni kuri nubaka nukumburi nubaka kamakimi hada maikkameke timanna dukolli ngasne mulani ekkala kujjage bappage naseyada fa mammage naseyada fa algunam banam mestibe e kujja gos namaz kor hei darinna hagigatuga mi tarbiyata fidal nagaden je gotaki edariful dogunu kurash edariful kiyadash dariful tikuri hada maikkameke qiyamad dog Allah subhanahu wa ta'ala hazratuga emme furtama hisab lewe amare dariful tikuri dariful tikuri darifuluge duhoge baraka illabane amale me dariful ti namata kofawade Allah subhanahu wa ta'ala darifuluge amale baraka illabane ebbe shakkennete ehonto dariful kiyamatti kura masakata molukujjako ma kura masakata mamma appa ufad koddin matti kura masakata Allah ta'ala baraka illabane kaawde mamma appa ebbe shakkennete dariful namata kofawade ekkala kujja mihara kujnaage durum bunane to e kujja de mihar mehri dogeke ekujja mihar de barane ekujja namaz kurawende to mi algono men dariful namaz baru nottaka komme hembes kuranjehe kame darifula namuna dekkunto demaki miwaka algono men darinna algono menna namuna dekkijjeto namaz kurumattaka darifula namaz kuran amuru kuran feshuni kon umrakuto mi waram muhim wahakai algono menna darifula namaz kuran amuru kuran feshuni kon umrakuto algono men emme tutturun feshigem bes darifula namaga ahuluwar kurumattaka masay koanje
Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis Qur'ani muru awladakum bis salati wa hum abna'u sab'a tiaba mihunge darinna namaz amur qurash ekodin umurun haingaharu wima eke maane eke kurigadi dostoga namaz dasdo koddesha kana edostaka ki ei namaz daskoddinuma namaz ge zikurtaka ki daskoddinuma dosta haingaharu wima e islam fish ekujja ki faswaqtu namaz qura kujja kawga hadam masay qur'ani wa duribuhum wa abna 20 emihunna adabu deshe umurun dihaharu wajjiya tala to gannan jeheni ussakani tevonto yalgon men denji adabaki no talakallu jiya wonu menna ekujjaya ki ei wara game kula hinna kujje kamuga wejjiya ekujjaya ekkala game nukulama ki ekujjan adabe ennonta ekujjaya ki ei tablet em ekujja kamuga wejjiya ekujja tablet ekujja bagudi goton mahurun fotte ekujja libe adabe ennonta ekujja ki football kulen dahiba kujje kamuga wejjiya ekujja football ai mahurun kurma ki ei adabe ekujja libe ganda ennonta emmima ekujja kare unai darfula mihar emmas duha darfulu football ko suspend wiya namaz makaru hedima namaz nukurima emmi mekkala kujjan emmas duha tarbiyat libo fursat libejje parent mihar timanna namaz barabar aba kuran jeheka e dwastakuga ekujja e namaz kuran eka football ko mattaga kamuga hadagennuwa e dwastaka ki algodum ekkala kujja ge bola kiyaden je dwasta darfulae namazuga maikka namazuga muhim namaduga ahammiyatu namadu nukurima demmana gotugo wahaka namadu kurima mammaya bappen huri ufanuga wahaka ikkala kujja mammaya bappen e ufan hodin muttaka sikanta qur'an e kujjage nafsuga ekantatta ashaganegen annane mi alagona men amal kuran jegotaki namada mudiya meto kaka nulibene e kujja jismane gotum aniya libe fat kantatta ken no qur'an e kujja kamasten jehena ekujja rangalo kanas denjene eke badaluga ekujja jismani aniya nulibe fada kantattak me ekujja mahrum qurani ay parent munai kaga sunibe namaz nukafi ekure ekujja kan denjene ekujja kewma kagena hunda ekujja ne rangala kamek koleven ay mundo ekujja ga talaga fakam gawajji ekujja boduwima ekujja ga nuwattene ne ekujja talana maginai ay mundo ay talaga ne besno kanta qurani ekujja e adabu deve duas kolowa ekujja e baharo kore duas kolowa ekujja bisna den jiheba kibegen kan mi namaz kuram mi jiheni ehi algona menna ekujja dawatu dinu mattaka libe mas duas algona men mi ala fiya wala ki mi pussakani angain bonela bahekkama hadagan wana mi duas taka kiye mi algona men ekujja namaz nukurikan engon duas taka ki mi ekujja dawatu dinu mattaka holwari doru mi doru bandu kuram wani algona men rangalan ekujja ge bola anenghem boranya adiwe bahmanya rangala sawaru efa tuttu kujja ekujja bena baddeden jihena kibegen kam mi kuriha kam milagannani kibegen sukuluga natija midabani kibegen kandatta nuwega midani mamma appa pura masakkato kibegen kam baraka milibegen hunnani amma appa evara masaya kura mundairu kandatta geetetere kandatta hallunoren monen kibegen to darifulu namadun kurati kan kujja bisnadiv kamuga bejje kujja de bisnana mi namada gitim kuranje chekkan nonto mi alagona men mi fiyawala ka fa fiyawala mi kan tatta kuriya gendang jehe kamaki nabi sallallahu alaihi wasallam baya ko dabani muru awladakum bis salati wa hum abuna 70 tiba mi darinna haingari man amada ngamur qurashe wa duribuhum wa hum abuna 10 ekudinna ki ei diharu ejjak baya kamaga wejji ekudinna adabu deshe wa duribuhum egamane tala rona ganno shakanu ambesalegga no henna no ekudinna adabu deshe adabuga terega riveti adabu mi unnan jene ebesaalege ekudinna aniyawa fada kandattake kurmenno adi hame goda darifula namaduga maikka bunadinu namada kimi kiha warga echekkan namadu kuran jene allah subhanahu wa taala ga hazata badal kuran jeheti kan namadu kurima kan ena duniya ufahuri namadu kurima kan ena libe amdani ga barakan hori namadu kurima kan ena aya duniya ga ena ufahuri dirulu men libe kan dani ino gota kalawna men bifiya urta gengos ken wana alawna men darinna namaz nukurani kibeto alawna men miharden suwalu golla me kibe gantam dariful namaz nukurani mi gotatta alawna men kantatta gendiyai mi alawna men nafsutaka suwalu gollam mi alawna men darifulu kiyama mi waraddash alawna dashula mani esfinna jehifa horiha kameke hallaki mi namaz alawna kammiyakas benuman awas hallu ekkala doctor ena fayattadwadi tadwa kandwala beheddin henne
ನುದೆಬೇನೆ ತರಬಿಯತೆ ಏಗುತ್ತ ದೇವೆ ಚೆನ್ನು ತರಬಿಯತೆ ದುನ್ವಟ್ಟಕ ವಗುತು ನಗಾಣ එහෙම වෙන්න නූන්ත කුජ්ජක බඩොංගු ෆමයි වාහකව දක්කේ හාලක එනෝ නේ කුජ්ජ වාහකස් දක්කාන මම්මද බස්වස් බොනානේ තරබියත දේ ජේ කයෙන් දන්නේ කුජ්ජ වාහකව දක්කේ හාලක අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා කුරුදුමත කුජ්ජ වාහක දක්කේ හාලක ෆම් කුරුබ නූන්ත කුජ්ජ වාහක දක්කේ හාලක ෆම් කුරුබ අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා කුරුදුමත ඉන්සානු ෆියා හුරිහා ජනවාරුනකි ඒ බිම්මතිග හිඟාවල ජනවාරුනකි ෆෑරි ජනවාරුනකි බිම්මච්ච ගොෆම් මාරේ හිඟම් පරානේ ජනවාරු नाम सूफी अल्लाह फिर बकरीस रिहात दर कोलते हिंगम पशान एनोंतो अल्लाह सुब्हानहु व तआला इंसाना यहात को देवी की वेगंतो ये तरबियत बेनो माती एमीमा फअबवाहु युहविदानिही एना के माइम बफें एना यहूदिया खदनीस अव नसरानिही नोता नसारा खदनीस अव युमज्जिसानिही अदि मजूसिया खदनीस काकुतो ये कुछ जागे माइम बफें एमीमा मम्मया बप्पा मी तरबियत दिनमा फेल विज्जिया रुकुया कुरामीहक डॉक्टर का नफ्सानी इल्म हुरी मीहक नफ्सानी फरवादे मीहक बिकंतक नगलन नुकुरवेने एकुज्जा उमर फनर अहर दियाई गोस तरबियत के थरेगा दिन मम बफइन न अस्सा वागण एकुज्जा अमिल्ला दतुन कंडाला हिसाब नु एकुज्जा अमिल्ला बारग वागण कंडाला हिसाब दिन तरबियत हकीकत वन देवेने मी वर मुहिम कमें अलोन हदार बाटन जी है अलोन में तरबियत में फेल बम दनी किने बेगन तो अलोन में बरबड़ा विस्तारन जी है किया हिसाब को तो अलोन में तरबियत फशन जी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान को दिबा मत्ती हंगहरु नमाज कुरान एक मार हंगहरु वाला कुछ इंगे नमाज की कौन चक्का नमाज कुरान गो नमाज की अंत है सिकुरता मिमी मरे कुछ हुन्नानी एगिफा हंगहरु वायर हिसाब होन बन है दरफला नमाज कुरान कुछ नमाज कुरान वगुता दिया हरु या कुछ अदबुदी के बस नमाज कुरुआ शे कुछ गडी नमाज नु कुराक मुग विज्जिया मी वर सीरियस मसले हरुन में मियद सुवाल को हुरिया में बोले तिमन्ना लिबे एतु को हो रहा है लार को उसमें अहमद दे को मा को जनी लोन लगा के नेउलन हरुन सुवाल को हरुन में गेतर हमें कंगले फतो होती हरुन गेतर हुरिया में नमाज कुरे तो यह नु का मुग विज्जिया हरुन गेतर स्पिनो सन्नान अलोंग तेरे सिहुर सन्नान अलोंग तेरे हसदे रिलोतब सन्नान मी नमाज की मीहा प्रोटेक्शन असल हकीकत अलोंग में दुआल अलोंग में खाना तिंफार बेनु माहन अलोंग में फर्स्ट नमाज अलोंग में अपडेट को दे अलोंग में फयावल हकीकत अलोंग में फोन अतुगा उन्न फोन ये अपडेट बराबर नाला कमुग वज्जिया अलोंग में वेबसाइट तकुन्ना एप्लीकेशन तकुन्ना मेदुलो को वायरस तक आयति मीति अन्ना एकल अपडेट ने मी हुरिहा इच्छमी सलाम को देनी अलोन में नकीमी अपडेट वफति बे बैकम को माम जिया अलोन फर्द फसना गडिया वगुता अपडेट को जसन जी है एनों तो एन गोस्वान अलोन में नमाज कुरानी अपडेट फेल वे अपडेट को मच्चन हेम बया को हुरिहा इच्छन हदाफा हुरिहा हसद इल्लाफा हुरिहा वायरस तक नूनी इच्छि तक फद्दा वगुता को मुगा वज्जिया एकम को नुताने एनों तो अपडेट लिबेरन अलोन बला फोन अपडेट को लेवे एनों तो ए कंतन अलोन में आमेले नफ्सु तक अप्लाई नुकुरन्या किने तो मी जमाने दुनिया को लेवे नी नु लेवे मियद मिवलनी मीस नको ऑनलाइन को मीस तको न सिहुरा दाती एनों तो ऑनलाइन को मियद ओरो लिबे वेबसाइट तको मियद गिने सिहुरा हेरन की इंग्रेस सिहुरा दामी मियद गिने सिहुरा की अरबी सिहुरा दामी नो इंगे तो मियद वेबसाइट तको न बहोदा जुवान में सिहुरा हदा गोत्ता जुआन कुदिन एवं वेबसाइट तक साच कोल्लें होदा सिहुरोदा गोत्ता दुनिया का एन्न बड़ा कुरियरा फर तंतम सिहुरोगा मी मलेशिया थाईलैंड तंतनु फत्तम होदा व्यवस्था गनियन कुदिन वो सिहुरोदा मियद अरबी बसु गनियन ताकियाला ती मी हुन्नो मियद सीधा कनारे अपने कले का नुकरने मीह का इन्ना कद्देने अब एहन्ने ना हुन्ननी इंगे तो ये तो कनाले ने बोना सिहुर वरा बड़ा फेतरिज अलोने मिहुरिया कमाकुन सदाम इबानी नमाज gitu alon menge firewall lebje barabar update kurang alon darin yan bitu mi huriha kamage jehifa ekkala kujja engule phone ko smihenne mi phone ha for sihuru pase ahennon to mihara ko nuji alon men hedunge gossa hedumuge fasbaya sihuru tabi bilaga mi de kujja phone ko sunnani sihuru nonto ekkala miha sihuru hada phone ha kujja phone nonto mi alon men na miedu kanta lagane huri gotaki बिकन तक तक मलों में सलाह मुट्टका अल्लाह ने बजी है शरीयत बराबर फदो कुरा अल्लाह ने बजी मी फयावल बराबर अपडेट कुरा
hey namadu ge furtam update එහෙම වෙගෙන් ඒ නමාදු බරාබර වෙජ්ජියා අරුණ මිකියාදෙන් සිට සමානි බස්තබ්බයන කොග්ගේ අරුණ මෙන් සිකුණ්ඩිතක වෙද්දුමට්ටක මිවාකත ලොවත යහුන්න අක්තුන්නේ මේ නමාදා මෙදු කලුණ වෙජි වරබඩන් හේරන් තරිවා එහෙම මි පද වර්ක්ෂොප් තමි හින්ගනි දුආ කි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අරුණ මෙන්න හේවමක තෞෆීක් දෙවොන් එබස් බේෆලක එබස් වාලෙන් වෙත්තම මිහයිසා miyaduga hisaba dotto kuriya keddevic ada baadama farab muhim wat baadam otinge to namadu wajibuma namadu sahhamu sharututa rukunta namadu sunnata namadu baatilu akantatta namadu kurum makru akanta namadu mana tantana wagututa enonto adi namadu quran gottu amali baata besabai jamaatu ka namadu pesku azuroringa namadu gondiga namadu kuram wajjiya kihetto gondiga ena namaz quran daturu namaz qurani kinetto almen namaz mi jammu qasr qurani kinetto mi dawmana beflop kuri suwale sommenna burugaage matiga tempo vidare to wudu quraro lakal suwale koba faqih ko faqih in wani hudda qurabba fa ebe burugaage maki attarga ei khimaru bolon fashagen tiriya battaleve hedun khimaruge matiga ena wuduge matiga kamuga wajjiya ena khimaru alafa huri wuduge matiga kamuga wajjiya ishta kinuga femfuhen ena bologe femfu vidane awes mizamaruge mi ala buruga mi buruga kimi awun aiddaru maddana sor fasehen fille huri echke ngeto aiddaru maddana sor fasehen fille huri echke miya behe gotunne adi rajyege besnunne ebestan kon ne fatwa hlifa mi attar burugaga fempu vidane toy inge to me alon buni mi ado he mi attar burugaga ehnu alon me khibaren alafi kam go wajjiya buruga alon me kiya mi hidu inge to ega mati fempu vidane ko shehu ibn bazus alon me fatwa balaran kibe ko sual kurai famas shehu bazus vidalwani evattar burugaga helidane adi hama gotan ena lafa huri hedumaka ekun huri buruga ke eti negumattaka nagavi kamuga wejjiya ena eti anan undaguwa hira firu kurmachangana nikutum dati vedana pradhanata gosi kamuga wejjiya ena e buruga matiga tempo vidane namas ena wuduga matiga mi e buruga alafa huri kamuga wejjiya amal kurida kam wuduga kamuga wejjiya ega matiga tempo me hodda nokurabba ek manage osida basharuga nuni enage hangaduga nuni mi istariga fen jihena kama den istakinu alonu med kiyadene istakinu gesmi harago warginawattarata tambikashin tiriye hunna istakinu istabikashin macchan hunna istakinu tambikashin macchan hunna istakinu kamaga wegen istakinu ga fen fu hevenimi hingeto mi ma e baatan alonu mi suwaren wetto den ituru labba ane daturu veniya misalaka angene kama wanya kanameni istakinu dende epadahana tekka istakinu narana no okura ena jena na orne ma koro ena jena ठीक है फैग अरंजी है तैर मिया को फदिकड़न होदा मिया कस ena awra niwa koggen ena namal suhawani namal suhay nuwana ena awra niwa koshe ninge to awra niwa no ista kiyena kommen aranji hani enona ista kiyena ko masala galonu dannawa ngoti kommen namaz kona era konu je ista kiyena aran ena fa niwa kamuga vejjiya kae hidun niwa kori kamuga biyakas ena ne fuduni kigato harwa tirkoggam biyakas ena namaz kuramunda evves dandi walagga sajida go kamuga bi namavs ena fa ge hangadu bera no fenna kamuga vejjiya ena fa foruni kommen darun arwa ista kiyena gotan arwa kan wejje hama waraddigu hedu mellagen ena hori kamuga vejjiya utti fudi fera fa no fenna den hisab kon adi ena lang hori harwa kurakam damale kamuga bi namavs ena fa no fenna kamuga vejjiya ekanta enimuni adi fain ena mi tiriya kombes kota kata mi ecce fodigadan wala alegas fa fo vejjiya ekanta gotti komme ista kiyena ka waka no wejje ade sawajjito ade ehme muuna de ettira namaduga dekkene darifulu gowaage namadu kuraaru bara takbir tak humenne ei eggotenno bara takbir tak kiyagenno wa takbir tak wike zikr tak kiyagenno
ಬಾರ ಜಿಕುರ್ತ ಕಿಯಾಗೆ ನೋಯ ದರಿಫುಳ ದಸ್ಕೊಂದಿಗೆ ಹೆ ನಮಾದುಂ ಬೇರು ಎಹೆನ್ನನ್ನು ಬೈ ಕಲಿಮತ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಬೈ ಕಲಿಮತ ದಸ್ಕೊದ್ದೆವ್ವಿ ಸಹಾಬಿ ಬೇಕನ್ನ ಬೈ ಫಹರ ಬೈ ಕಲಿಮತ ಅಡುವೆ ಗೊತ್ತ ಕಿಯುವ್ವಿ ಬೈ ಕಲಿಮತ ಸಾರಕ ಸುಬ್ಹಾನ ರಬ್ಬಿಯಲ್ ಆಲ ಇವರ ekam namaz feshigen gos nimenden he horiha kalima kiyuma kiye hekkam nododa wara fahama siswal mihan kori tigota ki dane to hei rangala gotennu namaduge terega daskod dinu mattaka adu horoko horiha zikurutake kiyume darifola daskod den jeni namadum beruga ehennen non algonomen me darifola daskod dinu mattaka namadum beru algonom harakatake kurawidane darifola daskod dinu mattaka namaden algon niyatenne namad kurumges alona namaaz fashaage me koddeni darfala das koddinu mattaka barak kiyage egota masel namaduba egota kiyun rangalannon ei egota kanne sabitu aka labba iduru suwale labba gabad digenu ena nude ena faratum bange gwan firhenu egat anghenun kurakamennu anghenum bangaya kamatan hoite ekani gega quran sikunu debe labba deena kamanne ena namaz fashane ekam to anghen nawai ठीक है वसले इंगे तो आडो हर को नुकिया को गोज्जे बस एनो देंगे ना इख्तियार को एना देखन वज्जे बेकार को एना कुरन एना कोग्गन नमाज को कुराना सर नुन्ने అది नुकोग्गन कुराना सर बसने अरे दतुरुवरिया बेलेवेणी एदुओ बस आनंदोणी मा मियदु बस मादमा अमुवासी दतुरुवरिया की गुतुग बेलेवेणी अलोन दतुरुवरिया को वहां क्या देना मादमा मादमा क्या है दतुरुवरिया वहां दतुरु का मानी किहा दुरु में का दतुरु कोग्गन तो इंगे तो दतुरु का बानी किहा किहन हिदीमत दतुरु का बानी किहा और का कुरे मत गसरु कुरवेनी किहान हिदीमत जम्मु कुरवेनी जम्मु कुरम की उससे कने दतुरंग खास है चन्नो कसर की ए गस दतुरंग खास एच हमें मकिहा और कुन तो कसरु कुरवेनी इंगे तो अलोन किया दे मादमा इंशाअल्लाह मादमा हाजिर वंचे आदे मी मियदुगे बा मिनिम्माले मलोना मदिहवरग सु मिनटु दीव मीनि हा प्रोग्राम रावति बेफुलुन्ना सुवाल जवाब लिबे कालगोत इंगे तो मादमा हुरि बातक की है वाला मु बातक मादमा गडियन इंशाअल्लाह हुरि बेफुलुन हाजिर मान मी आदि मादमा स्तेन मसकते हम मादमा के सूर्या बेफुलुन मान आसको स्कूल कुदिन इंगे तो अडु अहन जे कुदिन स्कूल कुदिन जे अडु हंति बन कुदिन जे मसकते सेम बेफुलुन बर हडुइवा इंगे तो मियदु एक ग्रुप दिए लियन लसवेगा नुलियेगा मादमा वर अहमद हडुइ कोल्ला इंगे तो मादमा इंशाअल्लाह आमसकते हवाल कुरान में तो प्रोग्राम में सुभानक अल्लाह बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।